Lovci iz Europe, koji više nisu imali volje pucati samo na životinje, plaćali su između 80.000 i 100.000 današnjih eura za ubistvo čovjeka. Pišu mediji na njemačkom jeziku i donose detalje o takozvanim snajper turistima u Sarajevu, prenosi Deutsche Welle. Njemci pišu o monstrumima koji su dolazili u Sarajevo. Vlasnik privatne klinike bio je među snajper turistima. Lovci iz Europe, koji više nisu imali volje pucati samo na životinje, plaćali su između 80.000 i 100.000 današnjih eura za ubistvo čovjeka. Pišu mediji na njemačkom jeziku i donose detalje o takozvanim snajper turistima u Sarajevu, prenosi Deutsche Welle. Ono što je Ezio Gavazzeni prikupio kroz svjedočenja i materijal ledi krv u žilama. Tokom 1993. i 1994. godine više od 100 stranih lovaca navodno je plaćalo između 80.000 i 100.000 eura za ubistvo čovjeka, piše Dominik Straub za njemački list Tagesspiegel. Prema istraživanjima italijanskog pisca i novinara Gavazzenija, tu priliku im je navodno pružala srpska služba sigurnosti. Ona je tokom opsade Sarajeva u brdima oko Bosanske prijestolnice organizirala prave ljudske safarije. Posebno jeziv detalj: ako je žrtva bilo dijete, cijena za odstrel bila je još viša, prenosi Tagesspiegel. Prema navodima Gavazzenija, među sudionicima ljudskih safarija nalazilo se najmanje 5 italijanskih državljana. Tužilac Gobis zasad nije naveo imena osumnjičenih. Tokom opsade Sarajeva od strane zločinačkog režima Slobodana Miloševića između 1992. i 1996. godine ubijeno je više od 11.000 civila. Oko 1.000 njih pali su kao žrtve snajperista u zloglasnoj snajperskoj aleji Sniper Alley, širokom bulevaru na otvorenom prostoru gdje su ljudi bili izloženi stalnoj prijetnji, navodi Tagesspiegel. Autor teksta primjećuje da je glavni Gavazzenijev svjedok bivši agent Bosanske obavještajne službe po imenu Edin Subašić. On tvrdi da je 1993. obavijestio italijansku vojnu obavještajnu službu SISMI o safarijima i sudjelovanju italijanskih državljana. U dokumentaciji se nalazi i Subašićevo pismo Gavazzeniju u kojem opisuje psihološki profil turista snajperista. Radilo se o strastvenim lovcima koji su već prošli sve vrste legalnih safarija i koji su tražili dodatni adrenalin u vidu ljudskog trofeja. To su osobe koje vole oružje, a istovremeno su psihopati. To su sve bogati i vjerovatno utjecajni ljudi. Imaju novac i politički utjecaj da se zaštite od eventualnih istraga. Gavazzeni tvrdi da poznaje neka imena vikend snajperista. Jedan od njih navodno je vlasnik privatne klinike. Većina njih, kako dodaje, gaji desničarske i ekstremno desničarske stavove. Koliko su vjerodostojne sve ove izjave i dokumenti koje je Gavazzeni predao tužilaštvu, pokazat će istraga. Prema Subašićevim navodima, odgovarajući spisi koji postoje u BiH klasificirani su kao tajni i nedostupni, zaključuje Tagesspiegel. U tekstu istog autora za austrijski Standard, objavljenom dan ranije, navodi se da bivši obavještajac Edin Subašić tvrdi kako je lično 1993. godine obavijestio tadašnji italijanski vojni obavještajni servis SISMI o safarijima na ljude i sudjelovanju Italijana. 2 do 3 mjeseca kasnije, početkom 1994. godine, SISMI je navodno odgovorio: otkrili smo da safariji polaze iz Trsta. To smo spriječili i sada ih više nema. Do sada nije poznato da li je taj dopis italijanske obavještajne službe zaista postojao, niti da li je upućen bosanskoj obavještajnoj službi. Ono što je sigurno jeste da priča o snajperskom turizmu na brdima oko Sarajeva nije nova. Milanski Corriere della Sera
je još 1995. godine, dakle za vrijeme opsade, pisao o tom fenomenu pod naslovom Odmor u Bosni, pucanje uključeno, piše Standard. Žestoke reakcije bosanskih Srba. Švicarski list Neue Zürcher Zeitung, NZZ, navodi da je Gavazeni u razgovoru za list Republica rekao kako se ovom temom bavi već duže vrijeme, a poticaj mu je dao dokumentarni film Sarajevo Safari, slovenskog režisera Mirana